یوتا بولیدا زامران نیمگا 20 جولائی منشیات احلاپا ما ہلندور بولیدا یک رواں کے کشک بوتک اے رواں کے تہا علاقہ بازیں محلوکیا بہر تک رواں کے تہا علاقہ مستر و کماشاں وتی گپ پتران کتگاں اشانی تہا مولانا سلیم بلوچ، عبدالسلام درہ، شیخ مرید رشید، ثناء اللہ بلوچ، حافظ ولی، شہاب الدین بلوچ، صغیر نورا وتی ایالو لے کا درشان کتگاں میں گپا واضح مرچی گشک لوٹا کہ میں یہ کاروان سنگتانی چور کسی ذات خلافا کسی خاندان خلافا نہیں بلکہ یہ چور منشیات پروشا دی اور منشیات خلافا ہے اور میں لوٹ ہمشے کہ ہمیں منشیات پروش باوتایک باعزتین اور باوکاری زندگی بشوازاں باوتایک باوکار و باعزتین رزق روزی بیچارہ اور نسل کشیا چمدہ چباس بکنن مستر مول مراد میں ایک گنڈوا پیش کر گئے کہ یہ ایک بینری دستہ ہے اور قوم و راجہ احساس دے گئے کہ مناچ منشیاتا بے بد سارے نہیں اور ماں انشاءاللہ تعالی میں نوجوان یوت یہ کوشش کی بوگا ہیں ای گنڈو کی منی دیما اوشتا تھا ای گنڈو پریادی ہیں کہ مناچ منشیاتا بے بد سارے نہیں اور میں مایوس نیا وقت کے ای وڑیں گنڈوی بینری چست بکم بوشتی انشاءاللہ منی سماجہ چے منشیاتا پاک کنائیں گے تو میں مستر کوشش ہمیشہ کہ دا چمی سرکاریہ چے ای نوکے نوجوان کے ہستاں ای نوکے گنڈو کے ہستاں ای باید ہمیشہ کہ اشیاء آت ساریاں گندن پوشتے چے اتر بے بچارے نانتے ہیں ای بلائیں عرابیں چیزیں واریہ کے زانتے باقی ای میں کہ ریلی باں پروٹیسٹ کے باں اٹرم باں تو مردم ایشانہ نوٹ کرنا کہ وجہ عرابی چیزیں محبوبی مردم اٹھے پہ روڈ سے درنیت کا اٹھے پہ روڈ سے در کا ہے مردم ازائیں عرابی چیزیں گونڈو سے گونڈے نس کے ہستے میں دیما یہ نوٹ کا کہ عرابی چیزیں کہ میں پیت درات کے گاں پیتان پہ ایک کاستیں در آئے گا یا ایک در آئے گا چپا دیشیے دیکھے یک مردم یہ سرکاری تو کا ماں اندازے کوشش کرنے کے نیت ہے میں جو دنگا جاری ہے نا کہ میں آپ عید دی بھی میں کرنے یا کہ کورونا مسئلہ بھی کرنے یہ اٹھے میں ہستے جاری ہے تو میں کوشش ہمیشہ کرتا ہے یک منشیت والے بچی ماؤتی جودا مسلسل دار ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درستان چے پیش ما میڈیا منت کریں کہ آت کا ہر چے وڑے معاملات بولے دا زاموران ہمارا کوریج دا انچو کچھ میں سرپدے مرچی میں ریلی کشتا چے کراس بازارا کدے الندرو مین بازارا تو میں ریلی مقصد آئی مولو مراد ایک آگئی مہم میں کہ ماوتی ہما ورنا ہاں ہما گنڈو ہاں کہ مارا گونا مرچی 5 سالی و 10 سالی کے معاشہ آگئی بھی دیں منشیات بارے ہم انچو کہ ماہم سرپدے کے بعضی منشیات پروشے کشو کے مائدہ علاج ہم کتا بولے دا زامران چی ہزاران چکیش بلے مرچی ہما چی ڈرگ سنٹران اتکگاں اور پدا ادا ہما چیز بحال ہما وڑا منشیت باکنک بو گئیں اب پدا ہم نشہ ہماش بودتگاں تو میں یوتانی کوشش ہمیشہ کہ ماں ریلی مدام بکشیں ہفتے کے سرائے ماہ سرا کہ ماں ہوتی کستنی گنڈو مارا گونا یا میں ورنا مارا گونا معاشہ آگئی بھی دیں کہ اے پدا ہمیں وبا ہے آماچ مبان تو میں آؤ کہ نسل چری چیزیں پہ بچی چنائے کارو ہمیشہ کہ منشیت پروش کے دا سریام بہابو گئے بولے دا زامورانا انتظامیہ کاریں تو انتظامیہ بی یا میں گورنمنٹ یا میں نمائندہ کہتے ماں چار دا کہتے وابا پاس بھی ہیں تو ایکشن بزور ہمیں بولے دا زامورانا ایک نسلی پدا مزید تباہ بھی ہنچو میں گندگا ہے کہ 2 سالہ میں یوتھ بھی مایا بولے دا زامورانا میں انسداد منشیت کمیٹی بھی کہ میں ریلیاں کر شگائیں واقع کر شگائیں تو چرا یہ چپات میں بازیں نوکے نسل نوکے گنڈو یا نوکے ورنا بعض کم نشے آماچ بوتے 2 سال ڈیوریشن میں تک جندے بوتا بولے دا بوتا دا 4000 چھ گیش ساری کشوک بوتا اچھو کہ علاج کنک بوتنگا چی 1000 تو کا 7% تو کا میں 30% وبا نشاہ چی بچتا کو یلائی دیتا باقی 70% کا کشنگا ہیں اور انو 2 سالہ میں ریلیو احتجاج کے درائے گا ہیں 2 سال ڈیوریشن انچو میں سرپد ہیں کہ 100% تو کا 100% ہیچ یہ عربی نیم کا نشتا ہے یہ ایک بلائیں میں کامیابی ہے تو ماں میڈیا توسطہ بولے دا زامران ہرچ کی یوتھ ہستا ہرچ نوجوان ہستا بغیر چا الندور ہلا وادگا چی ورنا ہستا ہاں تو مدام محنز بھی سلو یا بیٹ یا کورے پوشت زامران یا ناک تو ہر کسا ای ریلی اڑے مہم مارا درستہ اویرنس ریلی چلائنے کی یہ اویرنس ریلی ہے مول مراد ہمشی کے میں ورنا ہے آؤ کہ نسل چرے وبا بچی تھے اور پدا بھی ماں میڈیا توسطہ چی ڈی سی آرہ کمشنر مکرانا مائی فیگامت یک لوٹے کے خدا رہا ادا ایک انتظامیہ ہستے نام نہاد انتظامیہ ہے اکے تو گپ 4 کرشی گپ تو با تو میں لوٹ اے نہیں بولے دا زامورانا کہ تو بیٹا شروع کہاں کہتے زاموران ناگا تو ہمیں ڈرگز مافیا کے استعمال کے میں نسل ایک تباہ کرنے گا تو بھی ہماں بگر تو یہ منشیات پروشانی بند کرنے کے جاگا ڈرگ سنٹر
अंचो मग सरपदे मेनाज एक ड्रग सेंटर असते आवा वती मदत वत फंक्शनल को था एक ड्रग सेंटर में तोरबता हस्ते आई वास्ता मजने जर्रे ऐलान कनक बुतोचे नुमाइंदा गवर्नमेंट ने मगा भले तनी तारीख पंच कलदार उदा दिया वार्च कनक नबुत अंचो मग सरपद में कि गवर्नमेंट पे या में नुमाइंदा इदाच तवज्जो दी गना भले अंचो मग सरपदे मर्ची हफ्ते की भी बोले था बिजली ने मालूक पा आपा मर गए भले मैं आ पे लूटा पा आ पे वास्ता मदरनियत के मर्ची में गंडू दरद का मवरना दरद का पक बेहतरीन समाजी वास्ता और मैं ए जोत करते हमा वादा जारी भी बोले था जामुराना यक मनशियत पुरुष बेबच्ची यक ड्रग्स माफिया यक बहाकनों के यक नस्ल कुशे में बेबच्ची मैं जो जमा तारीखा जारी हो सारी भी मिन्नतवार शुमे संगतानी ओ मर्ची ई मुच्छिए मूल मुराद इशें के 2 साल सारी पेसर के यक जोहदे दा शुरू गुतगत अमा जोहद मुसलसलें ओ ई रंगा देमरवी कनगाइनो रवगाइनो यक तंगिया तक के अमा नौजवानानी के मुराल के आस्ते आ एचोड़ा कम नबूता यक शर्रे रंगिया तक देमरवी कनगाइनो मारा उम्मीदें के ए तक के अबद तक के अतम नबी तो ये चीज़ें बावता सरजमे कौम सरजमे राज के आधा स्टूडेंट बेबीते या के समाजी एदिगे के मर्दम बेबते आ एक शर्रे रंगिया तक बार जूरन तो इस सलकारिये इलापा शर्रे यक गामगे जे जूरन तो ये इलापा चो कोह वड़ा पाद कायनते परचिया के बलूच को में नस्ले के अमा मस्तरे के मसला के आस्ते आ नशें के आइए नौजवान तबाह कनक बुआगाएं तो सलकारिये नेमगा बरगाएं ते इस सलकारियो अगा रसवाइया मा दाश को तो मकने उड़ा आओ के वक्त तो आलत में वास्ता गेग न बनते कि मस्तरी चीज़ इशें के मैं अमा समाज अमा सोसाइटी अमा चागरदे के अमा संजीदे अमा शऊर आपते मर्दमानी कोशिश भी बीते के ये चीज़ें इलापा दर ब्यान तो ओ इंतज़ामिया चिमारा ये गिलाएं के माँ दायमा तक के आया तक के हमें निशाए के कारा के इनवाल तमें मनशियात परोशा के आया माँ गिरनो आया नहीं दस्ता दिए माँ लोगा सरने दोबार में पुछता गो न गो पन्नोक्तरे हाल निवास्ता बोले था जामरान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कने और घंटिये बटना हल लंबे जने